alhamdulillahi rabbil alamin. Oɗo ñalawma hande en dañino e ñelɗi men ɓennuɗi funere makko, ñalawma tedduɗo belnoɗo haalde. Allah rokki en pandini on woni e on ɗon ñalawma o wonani en sutura e yettere Allah. ñalawmaji ne jiilo ha oɗo ñalawma kadi ari. On ñalawma gadano ko ñalawma ceerno men ceerno Ndiaye Baro to Nouadhibou. yo Allah rokku en gurdam makko juuta, sellinamo sembinamo, ɗemɗe mo ndewa hen mbiyen enen fof amin. Allah ne wawi ɗum wadde. Hol bannoɗo ɗum wanno ɗum ko ɓiyi ko musidɗo makko almudo makko ceerno Ahmadou Dia, joom duɗal jangguinɗo sukaɓe ɓaaroɓe hande ɓe. On ñalawma yawtino teddugal on ñalawma ko bammen ceerno Ndiaye Baro to Nouadhibou ko on teddirno on ñalawma. alhamdulillahi ngal teddugal ha joni ene doga e nder ƴiƴe meje men eɗen jettir ɗum Allah. alhamdulillah duɗal makko ngal dañi weluye Allah, ngal dañi weluye nelaɗo Allah. Allah rokki mo hen woni oɗo ñalawma ko ñalawma tedduɗo woni ñalawma Qur'anil Karim. so wiyama Qur'anil Karim hankkadi ruttima e Allah e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ɓiɗɗo noon so jibinama inde ta rokke inde. oɗo ñalawma ne omo jogui inde. o ñalawma ko teddugal ceerno men ceerno Ahmad Yal leliɗo o, kadi ko golle makko goni ɗo, ko ɓiyi ko almudo makko mo ganduɗa gadinoɗo medde ƴettude gandal e makko hono ceerno men ceerno Ahmad Dia gadduɗo ngal ɗo teddugal e wuuro he. o wi en enen foof yen mbat e hakkillaji men teddugal ñalawma o foof teddinira ko ceerno Ahmad Dia kanko jeeyi teddugal ñalawma o. eɗen mbiya yurmede Allah wone makko. tawɗi ɓeɗo ko jangguinaɓe, wadde jangguinɗo o ko jangguinaɗo. jangguinɓe ɓe adi ƴettude gandal ko ceerno Ahmad Yal. o ƴetti hen gandal e needi e moƴƴere. ɗum woni mo sutura ha Allah rokkimo ko ari ha ɗo. o wi en enen julɓe tawtoraɓe ɗo yen jenane ɗum ɗo ko haralde fuɗɗinde yaltude e duɗal makko. almuɓɓe 13, almuɓɓe 13 hen tato ko jannguɓe gila baasiñi kon kijji tari mbaɗi bildande ha deftere nde joofi. so joofi aada yaari jomumen jooɗo dental bangal ni mbaɗa duwaw. ɗeɗo alluji tati ko noon wayi. heddi alluji jeetati, alluji jeetati ɓeɗo ko rokketeɓe ijaz Qur'an. alluji jeetati ko ɓuri hen weltinde e weytinde. jeetatoɓe tatoɓe ɓe kalɗen ko worɓe, e tato reftoroɓe ɓe ko rewɓe. nayo heddiɓe kadi ko belcoynaɓe fof ko ɓesmumen. tato rewɓe ɓe ɓaaroɓe ɓe ko ɓiɓɓe belcoynaɓe. heddiɓe kadi koye ɓiɓɓe nokku o jeeya. no pamir toon tan ala kulli haalin ko enen fof dendi gueɗal ngal e teddugal ngal. ma musidɗo men ceerno Baro min dukkumo konngol o jangtono en ɗum fof. kono ko adi fof ha mbawen hettade nde wonno Allah wi so Qur'an an jangge hette. ko adi fof eɗen cuktirgal ñalawma o e golle ɗe caggal ngol ɗo konngol ha pamon to paɗen holto gumbiɗen holto paɗen udirteten Qur'anul Karim. janganten Qur'ana o ko jangowo tedduɗo biyeteɗo Baba Samba Ba. so tawi o waɗɗani o ara jangani ha gasa dokken ceerno Ndiaye Baro jokkani ceerno Baro jokkani en gueɗe ɗe. bismillah wala tafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. سيدي الأمامي بي ko adi eɗen mbaɗa duwawo en calɓini julɓe ɓe fof imam nenen no ngi ñuyi julliti fi teew yeb eɗen gandina julɓe ɓe ñu ngi yegal julliti en jetti Allah no feewi ñu ngi sant yalla bu baaxa baax baɗanɗo en oɗo neema yalla mi nga xam ne moo ñu defal xéewal bii e weleede makko ci kaw cooberam en njuutnota ko heen duñu guddal kala ko ooñi heen noon ɓaydi eɗen jogii on cooɓe eɗen jetta Allah nena lépp loo xam ne mel na ci melokaan goo xam ne du melokaan gi ñu tànn comme que yàlla wërsëgal nañu ay mag yu baax yoo xam ne mun nañu jubbanti kon ñu ngi sant yàlla ceerno almami wi o wiyata en tan ko nde ɗo jonde nde hawnaaki seyidil imam nena li muy yegal mboolo mi moodini jotay bi nekkul jotay bu yéeme sabu wonɓe sababuuji ɓe ndax ñi nga xam ne ci ñoom la yàlla jaaral sabab bii o wi an ceerno bawɗo jannginde o ko mbawɗa jannginde ko fof so tawi jinnaɗo ittani ɓiyum wima ya janngin ala ko jannginta nena yow sëriñ bi li nga mën a jàngal bu ab wayjur yëkkatiwul doomam teg ko ci sa loxo ne ko jàngalal ma kii doo gis dara li ngay jàngal ceerno ahmad ne bis moo dendaangal julɓe ɓe ko ala e kerin nde wonno kala mo mbiɗa aɗa inna ɗo hande wooda mo ɗaccuɗa bal mbiya ko on ɓuri hande e innede kono sikki ala eɗen kuccani deftogal ngal joni so allahu lamɗo jaɓi ko watno en haalde nane jolfe ko hoddiɓe men jaatigeɓe meɗen moƴƴuɓe meɗen yiɓɓe wuro ngo mbatti haqqillaji mumen tigi rigi e beeli coyi mbatti haqqillaji mumen tigi rigi e ɓesgu beeli coyi ɓesgu coyi so noddi jamma koɓe nototoɓe soɓe noddi ñalawma koɓe nototoɓe ɓe ɗacci haajuji maɓɓe ɓe ngari ɓe ndendi e men oɗo ñalawma ɓe gummito ene moƴƴi hay so tawi ko kalima gooto ɓe mbawa andude holko beeli coyinaɓe kalanno hata ɓe garde no ɓe garduno ɓe koota no ɓe garduno ɗum kadi ala manfa